Dem tak kena nya pai saka kubar ke belami na po China lai thu ba unwe breu bade unang China ularis iar hadu kembanyau pesan hajar teli kis iar bolang ba kana jingris iar jong kala kelas nan kum online business lane ula dik tiks iar ling ba online hakalang sodang jari China bolang ba unwe breu ulari tiks iar ketika jaka hakaba usai rap bolang ba ka buri tiks iar sudan kambalik pen koji tiki lum hakaba ularap namar baktik ya kilai pen khoi hi ya ki knyang simpang badan hakate kalum wal auru bo no brio menta ulap plan bandri pat hadu kumba takilak telikis iar hadin baka jingdawa jakis iar hapo kari China kalakiu menta kanu我在家乡的万亩的草原上养殖7万只草原溜达鸡。刚开始养殖前几年几乎不会吃，因为那时候夏天草原上卖的昆虫之类的特别多，经常自己去觅食。之后呢，也只是补充一些打碎的苞米、玉米面、鱼粉、谷粉。而且溜达鸡本身不吃草根，不破坏草原生态，黄土也是它的食物，反而能够减少蝗灾。我就想记录一下它成长的全过程，结果我一直播，还有很多人都喜欢看，各个平台的粉丝量加起来得有50万了。Sakoi kubar ka bami na po kanang ba Chennai lai i bong no way breu hadim bulo yo i raplem bahubali menta uno breu la pandut nan yo auto aktor bahubali baras nan ya kate ka bai ka bakya do sis pasan kilo sajrang kate ka bas hapo kate kanang ba Chennai palau makane video menta kala sapriang kalang sodang cakari indi